Teng tep gol Messi nak beta ke Inter Miami haka jinglekai haka MLS Persia ke DC United. Haka baka Inter Miami klub limno ya ke DC United da arla waykol. Kum taru haka meje kenpon haka MLS menta ke Inter Miami klub dona kebran kebalai dah henrupon nak license ya lekai. Sisin klamar ke jing syariam hakmat ke Los Angeles nang ta klub job ya ke Orlando City. Bat mendam step ke job ya ke DC United. Ke Inter Miami ke job tep kol ningkong haka menit ke bakat new ling bau Rodrigo De Paul ya ke pelasis Teusi Gobia. Kad bau Messi pat loyo ya ke sikol haka menit ke baar new ya ke pelasis Deusil Betty. Bat ke DC United ke job penpai ke sikol haka menit ke bah new pusan. Kumta penlimno ke Inter Miami ya ke DC United arla waykol menta ke step haka jinglekai haka MLS. Bat lingba kene ke sikol ke bau Messi ulayo menta ke step ula poi seka praspa knep kendaikol haka karir ke jong ke bau dangduna setang sikol ban poi seka kendai spakol. Haka ba haka jinglekai ke berada Persia ke Orlando City Messi ulayo arkol bat menta step Persia ke DC United ulayo sikol. Laikol ulayo haki license di madan mentak ayom hak MLS. Nang ta hapa paipat sa kejilikai haka Saudi Pro League ke Al Nassr klaim kejing don lang jong Urnado kalalapan penlimno datang sikol ia kan Niyom SC. Haka baya kene ke sikol layo pentep daw Muhammad Simakan haka menit ke bak daipau. Kum taruk mentah hapa pej haka mujikan ponya ke Saudi Pro League ke Al Nassr ke don hadu ndrup sapon ke Al Ali ndrup ar ke Al Hilal ndrup waypoint. Kum ta hak lidu haka mujikan poin mentah kelabat ke Al Nassr ke balatam arponya ke Al Ali ke latam laypoint ya ke Al Hilal. Kad ba syuaban stang ke nega jilikai nega mit ke Al Nassr Persia ya ke Niyom SC. Na kaling jong Urnado pedang don hak jing sumar mentah na ke hamstring injury ula ai kuplay kerpang ya ke klub Al Nassr. Bahkan yo ya ke jingjob hak ne ke jinglekai ne ke mit sisa kum taru bak Al Nassr klayo ke jingjob bakal lapan penlimno datang sikol ya ke Niyom SC. Nang ta haba paipat sya ke jinglekai hak la liga ke Barcelona klub penlimno ya ke Athletic Club datang sikol ya ke bala yoban tep daw Lamine Yamal hak menit ke bah Ndru Popra ya ke bala asis daw Pedri. Kum taru haba pej haka meje kenpon haka La Liga menta ke Barcelona ke don ndrupu new point ke bala tam sapon ya ke Real Madrid ke bala don ndrupu lay point. Kublai sibon.